Ini ke video kedai Pangka banga unbox ya uni tau tiar bakia power cut press power dibeli bong kia le ini ke user manual uni upat main character. What is up guys, it's your boy Cocktail Rights. I'm back again with another video. Di hari ini video nggak suka punya share revisia ba ngapoi tiet uwe utiar na Amazon utau de pressure washer. Dia uni utiar serve multi purpose. Fila ban side bike, fila ban side kali, fila ban side pelau. Kamtam kisah apa ilan lain man ka shoot di gum tu tentang lak ba. Yo do ni pressure washer nggak sepeni fi later on in this video. Dia fila ban pensum miau. Ai sen tia wi gum tu ter te uni balai ngatit knang kalong ba nga jinjar ban side bike ba nga soji tu hiru ban side bike untuk berap kala ni mok gum tu skrum jang bike mo flatip hi lada fi banyak bike flatip hi kan ka jinjar ban side bike te at least menta nga don ni pressure washer kala ban ni se nyerap te kram dapan slam show menta nga kwa ban pani fi ba ka ni ka video kedai Pangka banga unbox ya uni utiar ma di unbox komod bangan peni video ipina do bakarang seal na do bakapoy ga tiar kumto na do company seal ba nan sa iwi tiar kumto tertar ngan peni fisya belum no dia ngan pen slam porsche ngan sedang nakapasay yung tiar mataban peni fisya uba kumno utaw pressure washer banga yo na Amazon de taw tiar bakya di company Agaro high pressure washer kumaflai Agaro high pressure washer. Dia filaban ibu ni max pressure up to 120 bars. Buat kajing tat jung ni ban kajing full jengom kedai do his power bars. Power cut press power. Kita MRP original price jong ni udah praja kendai spa kendai power but exact price bang atit unit tiar na Amazon udah 1,000 his spa kendai. Dia layo bidor bah ngan sebut ya ka link jong Amazon bang atit ni utiar hakan ni ke description box below. Jadi fila ada pay kan ni video de ngohon kumnu trikam ni utiar te fila aban klik itu ke link do bat pensa tit ila diru ba funyo pen kami la diru. Dia mentang sedang no ka jing unbox. Chalo let's start the unboxing. Dibeli nyot ini selapir basil ya kan ni. A box within a box. Keran ka senduk, hapok jong ka senduk. Dia habis habis pang kan ya, dia habis lah ban ye sha pang nama bahap. Kalau ka struggle ban say kan ya. Oh my god, it's very heavy. How do I take this off, bro? Oh, let's do ulta pulta mah. Let's do ulta pulta. I hope that nothing's gonna go bad. Yeah, a box within a box. Okay, so ulta pulta. Back to right side up again. Kini ki 6-sided jangan ka box ru tip top kilam kumju hi te hanir ni habia cutting yang tus I can see some fantasy mana bu tiar ni penyanyi itra yang bu tiar ni yai sha ban ngama tiu ni bu sha ni harut uni upat jangan 4 plate yu ni tambah 4 penangkam na mentah ka di belah amit hani video hingga sa continuous na ni ketiki banga le physically dengan pen efisya kumlo trikam ti uni udeu inlet na outlet this is the inlet I think uni uba connect na kagon saka motor so nuclear ma ti uni duta man, why is it so greasy, bro? Tau ni udeu outlet pipe. Uni pipe berung na ke motor, saka bortine, saka korum. Kumta. Then bu syahan tu latihan ya. Why? Why do you send me that lucky tier, man? So, main character dunia. Ni dekat gun. Ish, wan haka plastik wrap dunia. Di uni na po di thread ban pendai tu. Uni u inlet. Di uni rung insya bu hang tu. Kini kidiki connectors. Uni di filter. Jadi uni di connector, ni di connector. Jadi ngan sabatai bahab yang namar banga kampat pulir kan ya user manual, tengah ban pe atak bak user manual.
Di mentah ini i extension pipe. Ini extension pipe dia mentah ka gun mah. Haban connect somewhat kumni ai gum tu banyak spray ka gum tu. Dia ni rubuh syahrut. And then ini ai berat hapat le. Ni di foam container mah basang ka bathe ka sabon. Mathe ka sabon mengan spray ka sela ka mga spray da ka cream ya ka bike ne ya ka madan ne ke ne badan preferably te but most recommended te kan debit tik tan men tagi kali biki bike hi ban le unta te nga try finally menta nginyu i ya uni motor bong kia le ani kia oh my god kia oh very heavy. Okay, so ni ta motor new motor. Oh ini pan. Oh kani ka user manual. Kani ka user manual. Isaban pulih kani ka instruction ni gum tu. Tembuk saya surut kani. Oh bro, nothing is here. No warranty card or what? Paden mento itu warranty card, batut online deh. Ta ngin discard no ya ka to ka box ti manta. Kani ka masterpiece kani ka another main character. Jong kani ka topik on off laban i dan ini jeri mah iba yadana ko umi igum to ini udeu chamber ini bawan ni inlet outlet ne likewise kani ru ni diu analog indicator mo bab indicate ka pressure ti motor ni dan ni ti mata ngan bu na saya ni motor ngan pulih kani ka user manual kumno ba hapan attach kini borok hat kini ki attachment se borok hat installation diagram first means dang yu outlet first ni haban attach to outlet. Oh this is the inlet man naduk man yang ang diu outlet diu inlet ni mo inlet I'm sorry ni diu inlet hose pipe more hot more in because water is coming from this guy and then goes out to this guy, so this is in, this is out, this is inlet, this is outlet. So sorry, my bad. I assume this is the inlet connector mah. Insert this thing first and then I'll do the boogie woogie. So inlet pipe is all good and set. Di uni dia tahu inlet filter but dia uni ngihapan pernah yakan ni ke mesin. Hang ni fin yu i yo ni ngahapan connect ni ngahapan khang jing tap tu khang screw and all. The fourth step pada ko ngom no inlet filter inlet connector. So ni dia tahu inlet connector ni mana sudah mentan ngahapan pull ni sapua banghaban dung hak selok gitu. Ini lang tu. So ngahaptan sa sabar tayo lapap tak tuh ngam taray siya lang dan jiri numlik na ko ini siya pek kalik na kamlik so ngihaban tar yun niya I'm assuming this is the outlet hose pipe ma push and screw the outlet hose pipe back cut larung and then unscrew. Okay. Just get rid of that. So that is it, I guess. So menta kajing connect sia ke gon. Kini ban connect apkan ni kumju hi kum connect ya kayu. Tah. Kum connect hang ni kaju hi. Ngaban la ni ya. Kedai kat kum garukam jimut jim perkat ka ha. Ini di tahu extension. Tentang hap sim siau ni ya, nozzle. Ni nozzle jet ni nozzle spray na kat budai. Ini ba filaban adjust kan. Untip dari berpentait ngakrai kan stang ko tamakan force ha bada penlus kum tu kan kamlong yar kum tamakan force pat. Take actual testing tekan senang mentas kemudian dia inside like 60 degree kat tu try mah kat tu try 60 degrees ini ban penan kam thick tang graphic connect naka core mah ini di sub container mah foam container you new jeri ngat try haban pendanyangnya
unlock mungkin jabush ban pen deh kan. How is the locking system work? Oh, tak. Ya sudah tak. Okay, so nanti ke sebuah hang tu dengan telah spray prem, nasa adjust unit tu, sak sejurang sport tu, pas nani ke saban ke semi tu ke sedek cakap baik ni, cakap kali, tip dah. Haidor sahajar suspak pandai-pandai te kalab yang pelat bat perlak lada fikwa ba fen use your new machine tek tang kapor bansai baik bansai kali ini gade kawai ke machine ke ba fi hab ban thiet lada fi so thaj ba fi so je tu ba fen khala da ti em tu ba kam tam na kala jabo ba ka kali ne ka baik ne ka shit kham janjar hi bansai da ti bat ka kham bam por hiru te lada flamli nu ni machine te kanam long so ke ban janjar la sai hadin abut de fi site ka baik ne ka kali ka jong fi balada fi hon hiru ba fi pe ka ni ka video but fi dan kata kajing mod lingba kan ka video ba fi page ba fi kwa ma firu ba fin thiet bat ban pendan kam ni machine so ba ban subscribe kan ka channel but select hiru ha ka link po description ba fin ni issue show kham banya ya kini ki description jong kan ka tiar bat ya ki specifications bat ki features jong kan ka tiar bat ka dor kom ta ter ka link jong kan ka dai na Amazon bat yo kan ka tiar na Amazon publish bon mo fi page ni ka video ko jong ang sia kan do pan hang ka po as usual as always. Thank you guys for tuning in to Cocktail Ride. See you guys in another video. Peace out.